Ibedai baru COVID-19 mentah resmi 3 Oktober arhaja arho but kies kiba teman kiba ngiyo mentah resmi bilau sispa kadway pada kini new fuar bidan po East Khas Hills hak kendai po ribuhai Shifo po East Janja Hills Nrio po West Garo Hills Ar po West Janja Hills Iwe po Southwest Garo Hills but Iwe po Southwest Khasi Hills. Life in yung kikies kibali Armed Forces, Paramilitary Forces transfer na po East Khasi Hills po Ribuhai District. Pero ki active case kibangidan hado mentak sini bilau Arhajar Aspa Kadmi. Pada kini si hajar Salspa Nril bidan po East Khasi Hills. But life who are kini di Armed Forces, Paramilitary Forces, but Shiaja Samspa life sao kini West Khasi Hills Shifo, Southwest Khasi Hills Kandril, Ribuhai Aspa New Kusao, but kini Sapulai di Armed Forces, Paramilitary Forces, but Aspa life way kini West Janja Hills life East Janja Hills life Pra. Hispa hendak diperagakan ke West Garo Hills, but Sampusau di Armed Forces, Paramilitary Forces, but Hispa Sampusau di Way. Apa Southwest Garo Hills kita naik tinjau, South Garo Hills kita Chiho, East Garo Hills Katsau, but North Garo Hills Katsau. Kikis kita ada kawan, but kemai kita kendai kita. Prakuar di nama East Khas Hills, pada kini sang di Armed Forces, Paramilitary Forces, new pra nak iwe. New ini iba narikawa atau Ribuhai District, sang atau East Janja Hills District, lai atau West Garo Hills District, but iwe atau West Khas Hills District. Baru kelum lang iba narikawa kilau sahaja sauspa naik iwe. But kita kelak hadu mentar sini kita sang kendai nama genway berkelak mentar sini but tinjau yang diucap mentar dan baru kita tahu kini kita berkelak kita poin hadu sang kendai kita sekibani nak dia hadu mentar kesini arbaji meski bilang silap Nrifo hajar news pa news tundai. But kibalang negative kilau silap sampusau hajar hak baru kita kibagile mentah kesini kilau si hajar news pa sapo. Kibarung siapa kejelar kejeni hadu arbaji meski mentah kesini kilau sampusau hajar aspa break up kalau ini. Apa East Janja Hills Shifo taruh di high risk contacts. Apa East Khas Hills New Fuar pada kini New Fuar kini nak Vishnupur cluster, Nriu nak Garo Line cluster, kini health worker. Arfusau di high risk, Iwei di napo IGP, Iwei di napo Jayal cluster, 8 cluster Iwei, Domoba cluster R, Badan Retim cluster Iwei, Molai Nongno cluster Katsau, Mopram cluster Shiko, Oakland cluster Iwei, Returning Iwei, Rilbong cluster Sun, dan Rincak cluster Iwei. North Garo Hills Iwei, Idei high risk. Ribuhai Katkanda, health worker Iwei, high risk Kat R, Nepal cluster R, returning South. Southwest Garo Hills Iwei, Idei Nepal Mahendraganj cluster. Southwest Khasi Hills Iwei, Idei health worker. West Garo Hills Nril, it is high risk, but West Janja Hills are